Ebuson for aha Ghana TV GH. Mesro like a comment, subscribe, turning on notification also so that anytime you post a video, be say we are Usambeka be amawashe. Ebuson for na honorable kuye to ABLAKWA bibi abokori. Adena Ghana for sometimes. Na pay one semsa. Kuye to. Over just I guess we are to September. Conflict I see our mind we munu. Enye easy. To the extent say there beaucoup conflict no kura no enka wan asem bio. Esan say I say o man no nyina ne aban no nyina ne obi bia abre. Now as if that is not enough. And I gonja for there we to start here. President on one Nikrum. Savannah region. It is over 48,000 people are on Burkina Faso, any Ivory Coast. Oho amukonsono. Enye easy mamo. Bibi ombeda, nyombedi, and the others. They are not seeing top. Omuhunsu. Ninyi ne mono. Wo as foreign minister wanka so. Dekra won kai. De. Unkai. As a shinsi. Afeina. As tema I see Endra. Israel foko tu bombe wo Qatar. Qatar. America for crampono. Unhuamu statement moi. They are quite measured. The kind of things they say about their Israel here, Who okuje to ABLAKWA? We know I got release statement on behalf of Ghana. Shall we condemn me? Papa, we pardon me. You mean as you? Hey. Now what could you to ABLAKWA? Ghana for ya small. Ya small say ya condemn me bibi na say ya condemn me bibi. Okuje to. Kitwa esi wa hakra muntimi hunso. Muntimi nye hunhwi. Na esi wa Middle East na wo okuje to odi wa nuko shim. Unim nya Israel 40 miye. Ewiase ni na the fear Israel military. Israel for omu military. Yes ro omu rough. Omu intelligence services. Yes ro omu rough. Eba no Mossad omu fa nye sa sorry to say because sema ye di wo man we mu this national security for any arrest political opponents. Mossad for need the kind of operations they carry out. Charlie, debut. Agro ni femu. Agro no any fem. Yan sumau. Di we fear some why? Okuje to di we fear some. And fire go to SMBM. Because they say clearly we have seen say Ghana Nyakupon na show yesu. Nyakupon na ebo ye hu ban. Obo ade onu na ebo ye hu ban because the small things that are happening here cry hu so. And yeah. They say me cry they say cry me stro say to go for cry say omuni ebeku to go for military cry say omuni ebeku me stro my. Seeing say helicopter say wo ho nyina blah 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 na nyina kra no nyasam bia name. I mean no quality and all those things. I mean me say misro ochukuchu obi ansoma we obi ansoma we kawa no tum ntimi nya juma na resign ne hu hia no unye ne hu hia kwa na de wanu koshim be steady what ochukuchu to be steady shon su ye steady. The videos are happiness. 24-hour economy in Suno Buzanvo. And see, ebe ye. And 24-hour economy, ebe ye. Program I etime launchina months later, Krana yan hushi. Ebra ye wo secretariat, ye wo presidential advisor, ye wo coordinator, a mujiska.
Na nkrofo na mo ka say ade na keta port for keta port na enye operational bana yewo director man na just salary no. Omu no. After mu dem aba 24-hour economy, ehun advisor, ehun we, any secretariat. Still cry ehun hwi. Man we angasan there, ginya me plastic chairs so. Ginya me plastic chairs and one I bet me can ginya me plastic chairs. Yo. Money otab mensa otab ne wan ne Mensa otab nkan wo yesro Duncan Williams. Duncan Williams otab mo really on your point of correction. I want the boss ankwas kafre, on the boss ankwas ya base no hu. Bayanda takumta. Yeah, that's right. More fire. Omo kwa sia tons na omo bo no. Motena ho ka se yeti ase emma Jo Mahama ba be di oman no so a asem ne niam e besisie no na wo da kura mpa 4 o'clock no wani ate kire se oman ga na akoma eda wo so nyame yi niam bebre e de kire wo aferi ye da sore ya Jo Mahama ba bebu nkotodwe hwa won se na me kire se wo tuatubo aduboni e bi kan wa no me kire wase me kire ba ko Jo Mahama koro ya na obebe gina simpie so ena Akufo-Addo o se oba be dia konwa mo sori a amemmo fun we na o makogina ho asofofo anim ena nyame boa me na me dia konwa good god dian amemmo fun we masa ye da ye kora ya nte ani na ayi Jo Mahama wa fi ni trum akobu nkotodwa ewo akwawe anim owusu bempa anim so mo mpaye ma na abuofunu ubemedi akonwa how many days in helicopter bra yanya bro ambi before yanya bro hwa unim sese unim galamse na ekoso Ghana na yentimi sia no kwa no tie ma menkyere wo ba bia asem ni firi the root of this problem ni nyina ne say Jo Mahama e ba beta konwa no so kan say oba omo de omo tu galamse nyina no obeti ase ma omo ayede atu galamse Emma evensen Bamako evensen president Sukraba Bekabi onen Captain Smart Bamako president Samba Bekabi say ai dian obianko obuase galamse ne nyobi adia eno ba ye nso wahu yeti kurum ha ena Akufo-Addo one evensen evensen Bawumia say Bawumia kan say sese no sa okada na omode ba no omunya abotre na okada no omebando okada no bet ombehu ko ombefa so a obi abetimi anya adwuma ye Jo Mahama de kra posansi akire ko kan so obemo okada obi otwi okada obi ayi evensen lances enadie ne yehu okada no ena aba beginsemu Ghana yedi kum nipa yi okada o telephone tar waso ho ka so ne ahwim de ko okada ye nso ene ye de bokoro no okada ye aso na bro ene die ekoso Ghana no ade be chi ye kun nipa de ye me yakora ne ye nua ma no ma ye kum wo Oma Steven Pana no nsi na nsam no kra say asa hohoro no wa hwe obeka de ketre mo bro mani abre papa bro Oyam Bible. just am bo me deliverance because ne ye ekoso ne de wo police station opposite na me call say me koto aso bayre ne bayre aba betu fie na me Uncle Marcus me do hon ma me na me to ne ma no onto e no wasum na botry os oh me nua MPP ma me no so me nim ne pa o na am sa da na waso na body hwe fiti Friday na ne ka ne be yi ne ma ne ko on crofo me to ade no oba na obo no bo a yesi ne ma bo eden me to bayre ni wi a me ba no ma be to enwo Uncle Marcus things are increasing every day and every out. Let me be say, Mahama, ye ura Mahama, or waifa. Uncle Marcus, me who be a papa no wo. For him, or issue statement in solidarity with Carterians. Only no problem or this year.
The all captain for one sem and a chromo and yama boy no. Ah, Uncle Marcus, o mana ye timunua, a teacher for so on the 19th, one more babeti at Tianoa. PURCU for air to and Yamkani and water bill no, or Kakata one sem. Oh, no, Uncle Marcus, no, I am fine, so. Them sa broshi bema we or a Kakata one sem. Na President Mama, ade abro na abaye. No, Uncle Marcus, President Mahama, abro and abaye na sebi crowway o mangana no, ye de akwa kwache nensa na. E kroduma ye din, ye ntimi to niema. Ene wo ma ye caterers kra ntimi to niema. Electricity ye betum so be 24-hour. Economy. Ene papa ya no so obeye mbudo no. Ene papa ya. Ene President Mahama so obeye we jatani ade wo Atimota Forest no. Ah, papa we pa. She said the Oton gold mine in England the man brother Ibrahim Mahama. We are Santini now koto abama NDC a. Sebi we are boa. Me see ye kura na so kura na ye diare. Me to sebio, me to sebia na ko. Me so omo moa, na nwura mu na o ma ntana. Eko awo de Asantini nti kan they can accept it. But obi on Asantini no kaka de. Asantini obempo kan say me de me to sebi. Me so wa Asantini na wo to aba me NDC 2024 wa bo na nwura mu. Asantefo asem no de na Asantefa no botum aka. Asiafo afi ni e pa momo. That's why I'm happy the way you are handling them. So Asantini kan da me kire ho na ebia Obama wa kwateno ho na wa adwe no. Exactly, Marcus. Asantefo no suban bi obo wonu mu and they were becoming to like they became emboldened. Sometimes what for platforms arguments we are aware no it was pathetic there. Now yes. The NPP wie ye no na nana no ekọ ohene bi ono so ben no omobo hye sei na ato no osoma ma omokọ ya omabire me no na ohene so okay fine ono so de na abofo ebeka nana na abofo wo na wo makọ no makọ akofre dia waba second one so obesi asase obesi edan na si no ko na die ne mo no eto omuduru ya na ye ntokwa ekọ na omututu anipa miensa wo ye ekọ na asem na hyase free the binyira sebe no hona hyase free na said ya wokan no se BBC ana ebisa se na no na de anesi me wo experience won Kwanta South unse Kwanta South se me de akire pa e ma me ko wan kasa na me kotu ukuru a na nipa nte ho adane amanfo na nkokọ ne nwan kra ya mobo because wo mokra bu munya aduane ni duana se wo de won na me hu na me se ukuru bi aduane afrikro mo amukwen ni baby omoko ebi aduane wo hwe Nkwanta South sento ko na si wo na forest bi egbomu a no mo ba hyeare hyeare ne ye bepo yokuro but yokura egu bepo so ka nko wow yes etukuta wo ka na motorbike na budru nsuo na nsuo bi yes udru ha na wa pake o pake a na wa fo bepo no
Wow. Yes. A rocks and corner. Kronu Omakochi chikro no apampem. Kronu egu ono so nye krokito. And you go up ampem ho. Na biama, me amefo ye no betumi say yes. Mafo bepo. And so one one day no aso mo fo kokasa. Oh, okokra. Me de pomakra na fo wie. Hey, yes, who hear exercise? I am telling you, me de pomana. In the name of Jesus, who hear exercise? So I will pack dada. Na me amefo. What do want me? Me dem wan be wo. That me metie. No metie. Me de pomana fo wie. Me ntimi amfo ana just amfo. So one more for forest ni ma nipa ni bi ewu wo forest ni mo. It take you almost 5 days. It is yes wo gbenyire ho na ade na omo ka no. Enye adekuma o. We ya ye kan nipa ni bi ewu. Obehwe ni nipa ni bi ewu gu nwira mu ho. Ah, ye ntimi encounter wo mo. Because ye asema sa de ne ba na se e be sa manfo dwane firi kuro mu ho na ye nsem bebre. Enti ene 7-member committee. Yes, let's say one be on adwuma ni yie. Na yetime hu we ahya asese na say yesoso ano. Unso man na de ba ko de bia meka say di yenya. E wo ye mamu ye nhwe han.